Face the cowl, agus all on a macroon on ihe shop. As when you must have a horrors agus all ogra on tall to kajogum, shishin, the battle ailaha, a machas an hour son all in shop. That he's a lot of clay, agus that he's a lot of dish. Commandation, a shop. Ni len cad of a textile. Thomas, a textile need, but the handed cana, lish the chaponi. I guess need some can say, you could name that because right. So you len cad of a canted phone, no, the textile, a handed. So, which be fast comporter? Come on. Shahe, creep, shinsa, wailing, ravile, agus at sea. Shud, Maradupa, ta face the map road, but it is level should agus a heen even up. Come on, we leave me in the day, go rupi, usgal tarnoi, but illa on shop or far. Do father, honey, kid scored irises, the staff a gailing. Now, we do trina kalia chin, agus ask the shin, roundly, fit and lean. Honey, staff, RCD, agus a passion in the person. Roundly, fit and lean. He hinder all, that was sore high down. Michael Cook being gay the Jerusalem, gonna hear the fish honey staff. Eam to her father, Mahatma. Bacon and Scotty, bacon and round, agus round, fit and lean. Agus plan on launching, could do cardland shoes, foot the tea at far. Count on wood, count on black clear, count on lumber, agus count in the niche cabin. Agus Haber from the Multuri, Goliorama, see a Hanume, there's the rupee, agus at the cardland shin, if I might on Jim Rupa, Saw Rupee, it happened in shop and all. Golior Valley is moved up, Hummer, good headphone possession, not come up. I didn't lay. Gosha did in the heat, Kafarawi yana, agus bay, Wachuri agus, and Dana Hot to conceive of it. The trophy all in, Bobby the Euro in Cave Grupa, and Dara Grupa, €1,000,000, agus conceive of Grupa, who Cave Euro. Privaiman of Bailin, and Sinocalan, agus Agri Cool, Radio the Girls of the whole Epi Haim, Matty Joe Hamish of Horta, they should have starched they did it, Mahim. Nishta, groupie chagan as the Kirahuga. La clear, Kirarupa, which about? They could have been a hill cap and Carpelor. All roof at dog gash, come there, floor. Group was ancient, the Glenty. Group was Asbedden. Group was Gaia. Agus group as Conde Nami. Now, Eden Glor Etigul, Nahike, a Forshevichin, Tekish been cool down, Tekish bled on Sloth of the Jonchin, and the law and the shop. I can tell Eve Shin, I've actually collected, there's a bit order Shin. I can Eve take it to, I can't have it, no, well, the Bella Hain, I can't have it, but Mark on the Hain, the horse. How some going to that fast, well, it's a groupie order here, a Jamon, a Jures from the Hollow Shavlon. Now, Pager Lobe, they're quaint and Dallas a bit. She neither or knowing or multi, I got a job on Jack of Shin, the Jella. Shut sure, will send you the suck up at Quarig Navy to the shoot at the Howard. He ate off, sure, he saw the soil around them and in the shirt off. Shin, Morde, Brana, that's from the Brana, the knee Brana of the chair ahead, can fall through the water. We was so long Brana of the first way, like a knee Brana. Mary Bergen. August is still after by Kong and the really was called Johnny O'Connor. But that's what you can't be the multi shop.
Men je kan gaan see with a like, agus ní ver til rá tegam. Har dúf me shot sálvoltóí í etach me de all níos frá. So mar sin, sigi sheer, van í tanneves an líchen, mar tá fésta macro. Tás go mar sean seo a gun de chlár le grúpa ceol, a chasans a good ceol agus é cleachtan a good ceol, wasan sin a gur a chatlín a gun de chlár. Agus seachand ein bin eile a baint leis a geol tradiisiún sa chal sheer le star sloga tá sál obair dioltach Deirdre O'Brien Vaughan í amháin a gun de chlár a choláte go gemún agus ar fut tíide agus ar nóí tá sa cholamana thomá agus tá Deirdre. Seod grúpa ceol Deirdre. Colm dúláine a chu bliana déag, Elsie ní líonse sé bliana déag, Léní chéanna seach bliana déag, Rachel ní chahasí chead bliana déag, Holly ní Ralagáin seach bliana déag, Cathal Kinkú déag, Sean Gummanscú déag, agus Fidelma ní Ann Raháin. Mar a víns ománaí chunda chlár, ní hen comártas a gúna víns a gurish dechar seo, sé an tuspántas an rud is tábhachta. Chéad grúpa ceol leis an árán téma an rací nálinn, as colla chatlín a gunda chlár, fáilte a bheith ceoltóirí mai.
Isa gan go sibe beyond calculor. Bíse a caha clocha leis an meast mór an RT. Tá sé butt ar RT sin díra set a bór. Now siod bóchlí agus chalíní san scoil seo leis na blianta tá clú agus cáilbainte ba Cattín Pedagog lia, Coleman Goggins, the cehar go írscoláí na scoile fudin lách lia faoighní híon an nora agus gail get fád bhí sé do láir sa siomar festis. Na ionta chun rud sin. Agus an cháil agus ar nói cerágan tú an hothouse flower a hain, nó na flowers, díam mainly agus fa fiach nó brain an big an scoil se chuisiad. Now an grúpa ceol seo C2SR. Bet hwn o'r eithaf na siandyn yn siarad di colwch tasgol wedi wan ond ydw i'n GSR yn Great Southern Railway. Wel ni han, ni faint ha waid ag ysyn leis. C, sy'n minw yn enw yn rŵp, C sy'n cian, right? Jes na'n spesial. Ond sy'n ta cwig S. Agus na cwig S's na Sanog, Shane o Macher, Shane o Corcoran, Sinead agus Sean. So ta C a cwig S agus R yn sin ta radio. So, you know, mae gen y cwnus omlan mar se, nid yw eisiau y tort yn tysbond yn sio. Cahi sipsio, corn y ffein y hort Dobson, corn y ffein y hort yn loch deisdych dy ele, corn y ffein y hort yn loch ffweme, agus frysyn corn y ffein y hort gyda moltori y ta gira chwile nota o'ch lystiad bwys yn sio. Grŵp i ceol mar sin, ar y dwpa, esblach, C cwig SR. Gwyd i 100 million fáilte.
gantry. The ceol atá desbríomhar a trí agus stoil lobhain go bhfuil an tanim mar sin gantry fórstanach nó. Díad a ceart fellónach lobhain. Dís gan muid fáilte an grúpa ceol gantry, scoil Louis an banameánach chun de intrama.
Shrug am a hair, agony no ragadon, Shocking no go, goring shame on gum. Mesh a gopnion, they shall look we darling, those may be point knob, we horn on while you shall is sorry. Narrow, it's narrow, though the allium curry, the cream. Kind your keys and show will for coffee shaki. Nothing the coolest nail him off their araki. She hang a will spell for a fair a cake fair and shun lord if they far their big key is sorry. Narrow, the snarrow, low, the alligan curry, the cream. Nor a higgum shall cleave, in cleave them all around. Sim shashias, Pete walk agus Tirsharam. Shader down or not give, gone still to the brat against the wag on the hill. You'll care be voted on. Is sorry. Narrow, the snarrow, low, the
go volunteer the Multoli. Maar als komen geen kindjes de Multoli, dan moet je vader de Samuel liggen, moet je een dole Martoli, dus liggen er schillen heen, moet ik heen de stad. Maar laat me go. Dan hebben we het al in roepen komen. Als je één kan worden, als je gaat bezig. Wie je marschen te malen, ben? Mijn hart in die malen, bij? Moet je dan de hart in?
Ian Taft was into Akop O'Nolik, and we still share Willis Akop, who managed to or Canyon, as into his form to the position of Paul. Hard to get a group of Jerry McCullough, Paul Jerry Rack.
cinú na capain. Ireland the whole funny ball of bell, and that's just got you. I can do the ball so dealing with Tulla Fortune, dealing with Steve Iron on the file in Eo Killa. Just read, glór is anam den teach seo, agus bhain mar glór as a nacht. Bhain sa ráidir ar cean gaelín cépo sásta agus a bhí mar a slí nacht. Tá breithlá ag bheannaí san sin. Tá breithlá ag gaelín freisin. Tá gaelín chéim blianar an saoil agus the 18 parties fear na haú ná an ceolchar bhí an seo a bhí ihe nacht. Agus bhain bhfuil bua hana féin, agus bhfuil búte hana féin ag na daoine a bhí an seo nacht agus ag daoine eile nach iad. Mar ní muid cantar go mórtas amháin, tá muid cantar chéim ilúna. Na daoine atá ar an státe nach fuair siad ilúint ó na máistrí is fearr i gceol tradiisiúna na hhéir, agus tá súlagam go seachtí sé sin dóibh as seo amach. Now, bhain freisin cúpla focail molta ará, tháinig sibh hinacht go raibh daoine ag teach sa gimachta agus a gobar go dtí ar an státe agus Tony de Barra an duine bhí i bhail ar cuasaí státe agus bhí daoine eile ag cabh leis freisin. So búla bust an daoine ar an státe. Now, Tuigim bhfuil muid ar fad ag fannacht ar an tora agus bhfuil mola thuairt don na daoine a rinne moltóireach dúine nacht agus a rinne freisin stiúrú ar na ceardlanna bhí againn. Agus tá sa gabhbéidir hena féin na daoine tá geiste gom mar na Brannach, agus tá Johnny O'Connelly, agus tá Mary Bergen, agus búla bus mór don na daoine sin. Bhain freisin focail ará le radio na Gaeltachta, mar tá muid anmhaíoch go bhfuil an radio ag taú linn in san obair seo. Tháinig sibh an fear a héin an seo Seán Bán nacht gur bhí amach í hain. Agus mar a thuaila sibh bé an ceolchuirm agus na búteir le cleistáil ar Arnagy in sa leithantaí Seorlóin, so bí í géisteach an sin. Focail freisin don na Hordatha mas maileat, ní rihan commórtas mar seo ar air agus is cuid de gníomh clár go léine seo atá orthaithe ag foras na Gaeilge agus tá as an bhfuil éman na Hargáin ón foras i lár na nacht fáisiú éman. Agus ar dearras sulla scaoileadh amach na tuirtí bhfuil an focail buíochas dar ire rá le fuirin bhéilín bhí ag obair có díon ar an scéim seo, go speisialta le Niamh de Búrca bhfuil aithne go bar fad Iarthaigh Niamh gur mí magadh. Agus le Seán O'Connelly a Banistóir agus is daoine eile ar fad. Ach sin bhfuil raibh se agus gur na míle. Ráidín slipin sin. Did the man with Casper and he fed them on the Russian studio no shot in the east so could ma what is begave to the gales of my error Anthony so did the mention a reach we both more than who's back you Steve Iron on the fight in this Anthony O'Connell. I was going to lead him on with Anthony. Well, I'm going to come to talk all by Agri Cole radio on the girl, Matty Johan so far. So, Jacob Hachtan yeah, Anthony Balayed, Camera Graman, Sauce, Asanicha, agus Grapem of Ron, Nachlam Hena Tower, or Dino Tap at the Ed, agus Nachmavis Achadamach, Arno Ta Fitchamalum, Galibian on the Yeshin. Bhí ihe mhór an seo réad mar a hiigim, bhí sé fógrithe mar ihe rá iontaisí móra le cloisteáil agus le feiceáil ó híomh na thuairlís dr an piano an piano deirtí hí ar fadó. Agus dúrúgur piano spectacular mar reagra ó cadí cinteile a bhí le lín sílim an Eurovision nuair mar sin, agus creidim go raibh a bár leis an ihe. Well, ma bhí sí chosblódrach nó bhuisceach tabha a bheith chosblódrach agus a bhí an níthe a nacht. Bhí sé spectacular go éon doubt. Mar bhí an níthe nacht
Bhí taspátas chun chéad scáin, bhí éagslot harbe ítachán, bhí éonarachas an, ní ra éon grúpa díra cosú lena chéile, nílachas agad ceirt bhí le tharlú na hí, bhí an chóirú acab, agus bhí na mílte rud eile agus tasú le diam gúil an bhiltóireachta cléachnaí na máltóirí agus nachla se déana an chréanachla in go béilsúd nó in go pín, mar ní ra buntcleite amach na barcleite isteach. Go dibin stoi agus chud aganne bhí ar a cleachta aganne ar na seanslóga í fadó agus sílim go me ag an géad slóga mar be bu dhéondáda ceanna go láistí uire an 17. Agus go gine mu réis go cómbáil ar nóige agus go bhráid ní bhór réis sin nach féidir dhéana ach níos sin héin bhí cá iní féidir na féile splódrí tá na féidir bhúcáil tíir seo agus ar nó hánig leonar grúpaí cáil á bhár an céad réin sin plán mar bhí grúpaí breáin teag na nacht a méid cáil níos mór bhár na híe a nacht le chuna dé agus bhár in cheola tá dhéanana go le fear. Agus détá rá ar slóga cóháite atá an seáiste a fáil agus deach na leigasa agus mór agus is fiú a léide bríocht ar a sin trúid nach bhfuil ag an gúide smóga na daoine nach rá an an beidir háteach an seo ach bháin beictúr héna haú a chu gluise siad an chlár seo go amach bew an lón agus an bhát cáska agus ar nó spirálada an radio á bhhasin sin fá gur fearr limhéin agus leis an bán clíd se jabáiritin. So níos bhfuil ar agam sa bháin bhfuil an riméid agus an bhródarm bhfuil baint ag má anadaibis leis an áireachte agus bhfuil súla go maiise agus go maiise féin gur mágad. Mímad a tí meti o héim sin ebí cló radio na bheith. Bhain is go bhla chuid sunta san dúis chuile grúpa a lách páirt san gomórta seo. Tosó le scoil ceann Deirdre O'Brien bháin chuil a chatí chun na chlár ceolfaí maire. CS a cúig ár choláiste ón choláiste íos an bhór. Scoil Louis Malamel chun a aon from a gantry. Cúteachta, trí bhaí asal chomhar an agus ríiste nach bhí tíadach a chulm ribbon sos seansú. An grúpa ceol ábha tháinig haganneos porta bíine uine gan de bhaile cool ran. And all the group was collage own, collage east one by the board enough here, couldn't have gone. And group is called Edfrid at Frapo come to me. The board for these shit we went to kill us and I was an arm with us collage to long on from the floor fish to garage. Rack, keep on. This one we are here, Niamh Taborka of Eileen, on Siva Hart of August. Gur míle maithe gailleog sulan gháin ansás as an níe mar bhain muide am na cinúna. Agus a tríú háit mar sin a gréibh sin sa Eileen hábhíle agus a trí an grúpa Rack ón Stidéir.
John O'Calla as he bháile agus as Gaelín an dála háit uagart. Right, an dara háit. An dara háit agus check €1,000 agus ní punt. Seansúil. Agus inis, Steve Rouge na híche, na Multony Avenue East, Johnny O'Connelly, Mary Bergen, agus na Laughlin, agus Steve Rouge Scienza, Rávíle agus Steve Ogert, Carl of na Multony, Mona Brama. Gur mé ma go bhhaile marrá go rá ihe anna chrúa ach ihe anna hanibach again agus gur muidir fad éintin agus ben grúpa voor an chéad dúis ná. Cuirim a gá. Sheets of the Leon Shahogan. Good to get your small one and watch.